Right, mutegeri wa Miro TV mbedhirange kuwataga ugeni karetu edhiro togeta na mbere na gutegera mantu jegie nkatheti shietoro kirora na harua mbetikire mpambire na katheti ya The Standard nyuma ene tedhiro togeta kagera nkatheti ya The Daily Nation tuone ura mantu jakari nkatheti ya The Standard karatachi kambere kana mbicha ira na harua na mbere ite nkatheti ne mbicha ya mtu ukumenyekana ja Ojwang mbicha ya mtu ukumenyekana ja Ojwang muthakojo aririkana na kam arakwire arenjare ne cheborishi aririkana ne kara kwire arenjare ne cheborishi remekana ta Meshak Ojwang okona mbicha wentu kwa na arua ne guturu gorera nkatheti yetu arokona bakiugaga killed by police kudirikana muthakojo ombere kwithirwa akijuko ni mabitha bandisi ya intuko Jumamosi na nyumene na rombere kwithirwa akigwatikana akuete irukono tugarona karatasi na gatutantatu tumenya bungo na atago wakarino ntukudirikana agwatiro Homa Bay lakini arombere kwithirwa agikwira nara Nairobi Central Police Station na murejo yeje kwa city mortuary tukathingatira rukono ru karatasi na gatutantatu mbitikire tuthira tugutonyaga na kuthuja nkatheti yetu karatasi na gatwire karatasi na gatwire kuri na mbicha ya makuru ukumenyekana ta Adelaide Okumu aririkana nombete kwithirwa akirwa na murimo jwa nerves jarajo gwetekana jo gwetwa neurological condition kwa miaka inanande ngakothomera ru Adelaide Okumu aririkana ni mwakuru wa miaka 30 kana 30 na umete giciko bunge kijekana ta kwanza kuririkana no mbete kuthura nandi akingangana no turo bwawe no ntobo mbajua ezi ya nerves kuririkana we aturaga agita na miti no nto atumba gweta na maguru jawe ari wengwa na bubu bumaniti nyuma we kuthirwa akiona murimo ujojo ya nerves na nande gukerekana atikomba kinya gweta kere cibitari cha thirikari nonto thina yezi itomba kuthirwa ikirigitwa anombete kuthirwa gichumburwa ni neurological condition yezi kwa miaka ina nande aria Okumu augete ombete kuthirwa geta cibitari kathumba kogari guchotethio lakini kidogo atikubona na ugete kinya kwikagita kamwe ombere gukira rukiri na gukira rukiri nombere kuthirwa akiremo kwaria ariuga I was surprised when I woke up one day and I was unable to talk ambere gutumira sign language ira iruka ire anjara na kuandika karatasini ende nombere kuthirwa gweta cibitari na thithiro ginto gitwa psychotherapy na nyume nomba kuthirwa kidogo agichokerwa ari rwawe lakini nyuma ya guchokerwa rwawe maguru ijombere kuthirwa jakithuka na nandi atumaira miti ni ara nandi gukwirikana cibitari cheki chemuingi kana cha thirikari ira chijikana ta public hospital chitombeta kuthirwa chikimutethia na kinyasha nire thirikari kinyone mbeta kuthirwa ikiathi na kiriwe aria akuga atumaira gatekateka chiringi 5,000 kingirie 10 kiri kuriungana cibitari igitari mwaki rete cibitari kana rete cibitari nikenda gategerwa ruga atumaira gatekateka chiringi 5,000 monkera 10,000 every visit iria gweta kiri cibitari nikenda akomba gwethirwa agethetherua irogono karona karatasi gatwiri okona kinyambicha ya Madam Ojo ogwetwa Adelaide Okumu aringi mbicha ena miti yawe ire umutetheria gwethirwa agita o karatasi ne ko gatwiri kuririkana nande kwena murimo jo corona ire to COVID-19 kuririkana na UK murimo jo corona ijo ambiri tekaire murimo jo COVID-19 kuringana na athoji na ataramu baruga na nde na UK murimo jo corona nijo thirito jo kiambiria kairi kuringana na ripoti ire kerito ni thirikari kana rutere ruro UK baruga murimo jo corona takajo wathirire na ijo thagiro jo kiri antu ni urajo tethagiro jo na inyera jo arinio nikenda jo gatuma antu bakua kuringana na umwe wa ataramu jikena ta Omu Anzala uzo ni mutaramu kuma University ya Nairobi augete murimo jwa corona bado jore active kinyanze goro ya Kenya na nkuruki ome kana globally akiugaga COVID-19 takajo wathirire kana COVID-19 has never been contained jutomba ko zoro kireka kirekireo ni ati murimo jojo kidogo jo wathirire mainya lakini aruga COVID-19 bado imurimo jorio na jorio kiri antu
Kuringana na WHO ruri rwangino rugitagera mantu jagi ogima kana World Health Organization baruga nkuruki ya kesi ngiri 150 ichiombeta kuthirwa chikionekana kireka gita kamweri jumwe kurukite 150,000 cases chemurimo jo corona chedire chikionekana in the past 30 days ono bakuga ko baruga nto bamba kuthira bagikaria nonto bado murimo jo corona ijonekene kwambire gucoka kae kana jori oku jota contained ni kuringana na report ro kamena karatasi ne kau katwiri kiri karatasi gatatu mutegeri wa Meru TV nene ngatheti ya The Standard kiri karatasi gatatu nene ngatheti ya The Standard kuri na mbicha ya nyomba ikumenyekana ta Pinkham House nyomba ije thagero inara Nakuru ije ni mwe ya nyomba kana utonga bwa uria wari mujumbe wa korotwa kakagita kamwe ije kenta Philip Kamau na uraombere kuthirwa agikua na atiga utonga bwa mbete nyingi sana na ndi kuririkana ekuru bawe ana bawe ibatigi bero agaira utonga bobo 3 widows kana ekuru baratigire bathatu amwe na mwana wa muthaka abaura wari mujumbe wa korotwa Philip Kamau kana nominated MP ibombete kuthirwa kidogo bagechumburana na bakiangara tanania nonto bwa utonga bora bwatigirwe ni mtojo kuririkana September tariki 29 2023 koti niombere kuthirwa ikinenkera ekurubo bathatu bakamau omwiteresia Njeri Margaret Damat na Lucy Wanjiru bomba kuthira bakinenkero bakari utonga bobo lakini kuririkana mukaka gite na gaka ikurombere kuthira gugitwa itagareringi koti itagarerere ya corona ndi baba bakurega nonto ibeize bakomba kuthira bakebera utonga bobo kuririkana mujumbe zo korotwa kakagita kau o Philip Kamau ari ne kurobana na nkuruki ari na nkuruki 20 kana over 20 children nera kone ko atigira gaite intobiawe na aririkana ari na estates worth nkuruki ya bilioni 1 worth more than 1 billion ikuandikite intobia ara bia za Pinkham House, Small House, Nakuru, Slaughterhouse, enya funeral home na residential properties na bank savings ngare na bingi bionde karatasi neko gatatu ukona kuchanira chithirito chigita na mbere kire mushejojo jore wari MP wa korotwa au kabere Philip Kamau urombere gututiga na atiga utonga bonane sana na kiye kurwa bana na nkurukia ana 20 ukethira ukiona garugondo ru karatasi ne kau gatatu karatasi ne gatuna imanta jage chukuru ya University of Nairobi imanta jage University of Nairobi arako kurekana mwaka jo 2019 rais wa ndegora France aizikana ta Emmanuel Macron naombera kwethirwa akiriongera University ya Nairobi araombera kwethirwa akiaraniria kana akiareria aditaba chukuru ezi ndene ya Taifa Hall nyomba emechamanio irere ndene ya universities nyuma ya rais yeze kuomba kuthira akiriongera universities kurerekana ni kwari na roaria katika utongere bachukuru na thirikari ya France arana ndi kwerekanire ati aritwa 22 bakomba kuthira bageta France kire mubango jara jikena na gichonkuta exchange program mutegeri exchange program ni area aritwa for example aritwa baskuru ya University of Nairobi bakoma ndeze bagata France na ba France na bakeja ndeze bakomba kuthwa bagechenchane ni kenda aritwa bagata kuita nambere na kuthoma kira bangi bathithaia kuririkana nyumene ya mantozaza rais wa France Macron na chamanirie na orowari waziri kagita na kau Amina Mohamed ari waziri wa kithomo arena ande bogira bageka mibango ya gutigira kuri na nyomba iwako inene in the Guru France ndene University ya Nairobi arako kuririkana mbechira chiorero chigatengwa ni 18 billion echicho mbere kuthwa chigatengwa nikenda chigakanyomerezi mwaka na 2021 thirikari ya France ni anenkanira 5.5 billion nikenda gwakwa kwa nyumba hizi iregwe kwetwa Engineering and Science Complex ndene University ya Nairobi na ara Chiromo campus na ndiko dirikana kidogo
kuri na nkuchanie chikuonekana ndene university gate gotongeria bwayo kiri manto jagi ugaibwa mbeche iti chikuonekana ni thirikari ya France na waki bonyombe hizi irogono karona karatasi ne kaugatuna arago kurekana kwambirwa gwako konyombeze kwa batere kwethira gukiambirwa mwaka muthiru ka 2024 ireto ground breaking nikenda nyombeze omba kwethira ikurikwa gwako 2027 lakini nandi kurekana monkera nandi ground breaking itrambirwa na nyuma na miaka 3 kuringana na kagita karadri ka France ikite kiriwa kibonyomba hizi kuna ndi kidogo kwena kuchane cho tongeria ndeno University of Nairobi nonto banyomba hizi area kurekana area kwa thirikari ya France na area kurekana area gatengero 18 billion area chari konenkanirwa ni French government nyuma ya rais wa Ndigori kuriongera University of Nairobi na kuadiria aritwa kumanyama ntongoroki ikaratasi negatona okathiro kionaga rogonoru mbeta karatasi ne gatutantatu irugono ramba mbere yo kuthomera au kabere rwegie mtomo kumenyekana ta Albert Ojwang ni muthakoro kurekana na arakwire arenjane na chaborisi Albert Ojwang aurora na miaka 31 kurekana ndi biure kathomba ibikorua nyuma ya kuthirwa ake gwatoni polisi na aranja ko Homa Bay ntuku Jumamosi na nyumene arakwire arendene agituo kya polisi kemona ara Nairobi Ojwang agwatira ni mabisa ba DCI na bamugwatire nikirage kwerekana neka andikite manto jorongo kire mitandao irabagota false information publication online nerago kwerekana nyume Ojwang ko gwatwa na Homa Bay nombera kuthura gikwa Nairobi ntuku oyu na ikwenda ne gituo kya polisi kya Central arago kurekana nande akwire na gikuke ageririkana gitukwereka lakini polisi nabo baruga mtojo kombera guchuraga kana irabo gweta suicide kombera guchuraga kuringana na polisi baruga mtojo ogweto Albert Ojwang ombera kwethirwa akiringithia mtojo awekere ruthingo aringithia mtojo awekere ruthingo agwekwa ndene nchera nyumene nombera kwethirwa akigirika ndabako mogi ya kiri sibitari ya Mbagathi Referral Hospital ni ombera kwethirwa daktari bakiuga na akwire ko irogono karona karatasi ne gatutantatu kwa blogger ojo blogger actually yes blogger oro agwatikanire Homa oro agwatori polisi ba DCI na ara Homa Bay County ntuku Jumamosi na nyumene amba kwethirwa agikwira gituo kya polisi kya Central amba kwethirwa agikwira na ara Central police station. Alright, karatasi ne kama gwanza tukona mbicha ya mutongire wa Pakalonzo Musyoka tukona mbicha ya mutongire wa Pakalonzo Musyoka kagitana karabare na ndio ngaya ya kuthiuruka na guchiendi mbere kithiro na 2027 tukona mbicha yao kamiona karatasi ne kama gwanza baruga country in grip of election fever 2 years to polls ndigorona ndika gitana gaka nithiritwe egikujira makarika ja manene jagi siasa tutigere miaka 2 nikenda tugatonya kiri kithurano kinene kia mwaka ja 2027 nare gukurikana na ndema mabatongeria ari mutongerio kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka orare munini wa rais Rigathi Gachagua na atongeria bange kathomba ibethirite bakiamberia kuthiuruka ndigoro ya Kenya bakiringira kampeni nikenda bakomba kuthura bagechwa egitikia urais kiri mwaka ja 2027 kurerekana kinyakothera kithurano kia 2027 gitigeria miaka 2 na ndeba mabatongeri bombete kuthura bagichumiria amwe na rais wa ndigoro ya Kenya William Ruto ora kinyo kurerekana na kona ni akiringera ndebe sana akithurukaga ntere kathomba na mono agitaga ntere ire itombere kuthura chike muringira kura kire kithurano kia mwaka jo 2022 ukona rugondo ruka karatasi ne kama gwanza aja ukona mbicha ya Kalonzo Musyoka arunga minga arene iguru akiarairia akari ukona mbicha ya Kalonzo Musyoka arunga minga arene iguru akiarairia akari na ara ntereche Sultan Hamud ntereche Makueni County kiro rugondo runge karatasi ne katonana karatasi ne katonana
Baruga Munya and Lentore to lead opposition campaigns in Meru. Munya and Lentore to lead opposition campaign in Meru. Onare governor ambere o Meru Peter Gatira Munya. Na ore are senator o Meru Mithika Lentore. Baririkana ne bana ndaba kedra bagetonga iri rotere rogana thirikari. Kiri campaign chia yonde ne county Meru. Mithika Lentore uranwa mwandiki munene wa kiama kia DCP kana Democracy for Citizen Party kuririkana bena Munya barabonde niba kumereria matagete kia ungavana kiri county ya Meru bakadara bagetonga ile campaign hizi irugono karona karatasi na gatonana arago kuririkana kagite na kara kiama kia DCP kia rugurawa gashagwa naugere ati agatigira atongeria barabonde bakarungamana kiama kia DCP nabe bakuringerwa ndebe bakungana nikenda bakajukia otongeria nkoroki Munya nona ugete ati agatigere nyana kochwa na kuona gete giki kya governor account ya Meru kire mwaka 2027 irogono karona rwandiki na njira yenkuye karatasi ne katonana etirogono ro najama ika irogono rwandiki kidogo na njira yenkuye karatasi ne gatonana haratongera bo baire bakomba kwethirwa bagichumiria na kutongeria rotere rogana na thirikari kiri campaign irike ambako thura igetitona mbere Dene County. Kuririkana ni kurare na kimako nyuma ya mwari urora urete kuonekana ari moyo karatasi nega 11 mwari wa miaka 13 ukumenyekana ta Vivian Chepngeno oro kuririkana neka ari yako jukoni magaindi kana bandits na ara baringo ntuku ya njuma ya kimeke thiru na arambere kutho akionekana kuririkana polisi na bibarareganire na ripoti yate mwari ujokajo kitu ni magaindi na bauga kaombeta kwethirwa akijokua ni umo wa relative kana umo wa family yawe nonto bothe ina cheki imishi ire gwita family dispute lakini kuririkana mwari uzo ogamutagana alingi bicha na skaro borisi na narambere kwethirwa akionekana mwari uzo aririkana neka kana kwina ombekani ka gwatini againdi kana bandits na aranterecha baringo na nyumene narambere kwethirwa akirekerwa iro onoka rona karatasi ne kauge 11 nkirekeria rugono ruru kankirekeria katheti ezi kwina atano ngina bathatu 3 brothers atano ngina bathatu ibarekite gwikora mpene ni mabitha ba polisi nikira gwikurikana ni boragite mutano ngina wao ngi umwe 3 brothers baririkani bakiri mpene nonto bwa kuraga bakana bakiringithanu na gikuo ke brother wawe atano ngina baba omwa miaka 29 ongo 32 na ongo 40 baragwatura na rantere Nyambugobe village Kobila sublocation Rachuonyo North Sub County arago kuririkana antu baba bathatu no bethero ibo boragera mutano ngina wao izikena ta George Otieno kuririkana iripoti wa mwana karatasi ne kauge 11 aria bakwirikana nombe kana ibo bombera kuthara bakiraga umwa mutano ngina wao na bakumura mono bakuthira kiuma ndamu nyingi na nyumene ata uturo bwawe irogono karona na njira enkue karatasi ne kaum ke 11 au nangu krakatanta gazeti na The Standard nchokerete na gazeti ya The Daily Nation tudera tukimenyaga mantu uria jakariyo gatakoraja Dedea turataukirwa ni umwe wa endo betu nitujuragwa ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home ijineo Mogenjeru Meru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home nitujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku turi na gonto gukunene na kotheru gwa gweka meri ngari cha gukamata meri na kinyama thandoko nituboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tutirothora na kirombero gietu turi na parking ya kongana restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki turiongera ubichine
chieto kera chene mero kana toringire thimo gukurokera namba iji 0798 715 653 obichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Anuije no araniri no bichichia Meru TV na There FM okaigwa kuri nonto bote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone nande no tume maoni jaku gukurokira email yetu iria ni merutvcomplaintcenter@gmail.com kana toringire thimo gukurokira 0114 190 962 Meru TV chionere mwanya. Right, mutegeri nkugwata ugeni kareto dratogeta kana mbere gutegera na nkuruki kuthuja ngatheti cietu araka gitana gaka nkonda tumurika ngatheti ya The Daily Nation tona imwe chiangono ira chithitwe chikimurikwa kiri ngatheti izi nkurikania kiri rugono rungu kana ndio kuthomera ro kabere erwa ntumurume uwa miaka 31 ura kumenyekana ta Albert Ojwang uri ngo ndakwira ombere kuthira agikirwa mpina ni maabitha ba DCI na ranterechi Homa Bay ntuku ya Jumamosi na nyumene omba kuthira agikuira kiri gituo kya polisi kya Central kuringana na ripoti ira rekete na gukinyira kagita na gaka ni ati maabitha ba polisi bara bonde bombere kuthira barinda ne gituo kya polisi kya Central kagita na gukua kwa Albert Ojwang ni barekete na kurungi kwa ngugi ira itona gichunko interdiction ni barekete na kurungi kwa ngugi kire maabitha baba barabarekete na kurungi kwa ngugi ni amona OCS wa Central police station gituo kya polisi kya Central OCS abitha ora hare ndite ntuko bau inyawe na rungi kwa ngugi abitha ora waandikaga marito jabara botonyitho kire cell kana ita the cell sentry inyana aro kingugi na maabitha bara bonde bare ndite utuko bau ntomurume ojo gutwa Albert Ojwang areterwe kinyabo bonde ni bareketie na kubutwa ngugi babo no kulingana na baruga erekeretwe ni obisi ya Inspector General wa polisi Inspector General wa polisi baruga erekeretwe erionania na nde baba bonde ni barekete na kurungi kwa goye baruga erekeretwe June tariki 9 icho ntuko icho chana arua ni erekete na kurekero kana yarekero ndaika inkai kurukite kuona na nde mabitha baba bare nduti kagita na gagukua kwa Albert Ojwang ura wagwatiro na ranterechi Homa Bay nyumene iko monka Central Police Station na kwa ari njare ne chapolisi nande uchonkoni bugeta na mbere National Police Service kana NPS nerekete na kurungika ngoge ma abitha baba iripoti era reke gonkinyera yagie egikuo kia blogger ogwetwa Albert Ojwang tota nambere na kumurika ngatheti ya The Daily Nation tumurika ngatheti ya The Daily Nation tuone makareka zarajario karatasi kambere kare na mbisa ya mutongeri wa mugongo kana Rais William Ruto araba kuga Ruto hits 1000 days Ruto naringete ntuko ngirie mwe ari wathanine Ruto naringete ntuko ngirie mwe ari wathanine na ndene batarerite manto kathomba nyuma ya rais kwethirwa akiringa ntuko ngirie mwe nyuma ya kuthurwa ta president wa nthiguru ya Kenya kire manto jegi economy GDP growth baruga Kenya's GDP ne kurete kuma ne arego kura monka 4.8% kana gechunchi kena gatanta mugwanja kire mwaka ya 2022 lakini yomba kodora iko waka yire monka 4.7% kire mwaka ya 2024 inflation 2022 yare 7.6%, 2023 7.7%, nanande gukinyira Mei mwaka jojo 2025 inflation irari ikunyia mwaka 3.8%.
Kile manto jagi ogima twetara ntuko ngiriye mochiara William Ruto kurerekana maabitha abogima ba UHC 8571 UHC workers barabandikire ministry yogima kire mwaka ja 2020 kurerekana bona mochara jon chiringi ngiri 50,000 kire manto jagi sha 22 million Kenyans Kenya milioni mirongo ere na baire na yes 22 million ibo mwete kudhaba kia registered kirisha gukinyira mwaka jo 2025 mweri jo Mei kile manto jage kithomo funding ibandikite funding ya manto jage kithomo kire chukuru cha primary na kuruki chukuru cha secondary ni arana ndiba gutara ntuko ngiri emwe cia otongeria bora William Ruto Mutagari nkurikania kuma na Arua kana kuma ntuku na Arua nirio aritoa grade 9 bakwambiria gutara karia ciao ikariro gono karona karatasi ne kamugwanza kirin katheti ya The Daily Nation bariuga kuma ntuku na Arua aritoba grade 9 niraba kaithura bakiambiria kuthura karire bakomba kuthura bakithithia rogono ru twaruthoma na njira indaja karatasi ne kamugwanza Tutonye karatasi ne gatwire na karatasi ne gatudatu irugono runda kuthomera ruraba kuga Ruto at 1000 days Ruto at 1000 days rugono ru irumurikitwe na njira indaja ama karatasi ne gatwire gatudatu gatuna na gatutano yes na munka gatutatu actually kiri rugono ru egie makarika jara jonde jaumirite kiro tongere bora William Ruto agikungwira ntukungirie mwe cia wathani bwa ta rais Kurerekana Rais William Ruto akojukia wathani nejere na mawira ne kathumba na nkuruki na ugeta wa kwamba kwithirwa agitanyiria ngugi na ntuba nthiguru kana baraba guta poor the majority poor lakini munkana ndi kurerekana na umbeta kwithirwa kire mo kuingia ja moja mawira ne na nkuruki akenya kwamba kwithirwa bakiongero kinya tax hero ono karana kuma kana tasi ne gatwire kire Ruto at 1000 kire manto zaza zagi tongera Ruto ibatare itemanto kathomba jarombe ta kuthirwa akiruguria kana akithithia kwina affordable housing manto zagi nyomba ira tone tibambete kwirugura ibogeta manto zagi hasura fund iji mbete ya chumeta kuthachikena kaniro ibarere temanto zagi urimi na onenkanira bataraisa ibarere temanto zagi health care kire mubango jwa ire garoro kuma NHIF ibarete manto jage kithomo iji mawira na jana jonde manifesto ya rike Ruto ne kireta manto jage economy ICT na nkuruki kurwana nkukumo kana fight against corruption jara ko kurikona kije jau jonde na kuthomera jara rais aingetie ijama kaisana kulingana na kadhi ezi karatasi ne gatwire na karatasi ne gatudatu Karatasi negatuna no turio Ruto at 1000 days karatasi negatuna turio kire Ruto at 1000 days bicha ere aja ne mabitha baborisi abagwete muntu kagita na kama maandamano jaraja reja Gen Z maandamano ja kuregana na finance bill ya 2024 kodekana yiko arena extrajudicial killings anto bakegwa tome gwate bamwe bakaura bange bakonekana bakuite na bange bagurare tubu nene Kurerekana Ruto's record on human rights growing worse. Record ya Ruto kire manto jege kioto kyo muntu. Kidogo irekana record njaga no ntoba mwanto bakugwato iborisi bakura na manto jange tajau. Rogono ro karo na karatasi ne agatuna. Karatasi ne agatutano tore okiro Ruto at 1000 days karatasi ne agatutano. Bariuga broken covenant, can the church forgive and love president again? Ike kiore tu karatasi ne gatutano. Bariuga broken covenant, can the church forgive and love the president again? Kanisa ikomba kudura ikerekera na kwenda rais William Ruto kaire ike kiore tu karatasi ne gatutano. Bariuga rais William Ruto akojukia wathani ntuku ngirie muikurukite na ari no chore mwa kuina makanisa ile bagota Solid Alliance na makanisa lakini nyumene akojukia wathani uchore bobo bambirie kuthira bokiura rogono karona karatasi ne gatutano nirande kukwerekana kidogo kanisa ni chiambiritie kwebera utongera baro William Ruto narana ndikiorekie bore tie kwethira kanisa na ndikambi yakaire kumwenda kumurekera na kumugwata mbaru mbere kethiro na 2027
kiomba kwithirwa gigikinya kwena karatasi ne gatutantatu bado turo Ruto at 1000 niba kugwa unkorere kuma karatasi ne kambere moka gatutantatu ngathiti ne naru the Daily Nation yonde tariri tikire mantu jagio tongire borais kiri miaka ngiri emu mtuko ngiri emu iraba kugwa Ruto at 1000 aja kwena mbicha ya Senator Nairobi aletwa Edwin Sifuna uranwa mwandiki munene wa kiama kia ODM aliuga Ruto doesn't deserve a second term. Neu Sifuna kuuga kirorogono rwa Ruto at 1000 days. Kulingana na Edwin Sifuna uranu mtu umwabara baitha kimeneria Rais William Ruto na njere nene augete rais atakubatara kwithirwa kiongero tamu ingi izire nonto naremi kutongeria nthiguru ya Kenya na njira iria kubatara kulingana na rugono ruru karatasi ne gatutantatu ndene gathitire njare ne cia kwa the Daily Nation Sifuna nombete kwithirwa akimeneria ngwataniro ya Kenya kwanza iria onthe mkuruki kinyama waziri barabara ndene kanju ya mawaziri ya Rais William Ruto akiwa utengo gya kuona bakirita na Kenya no bagweta na mbere na kuangaika irugono karona karatasi ne gatutantatu kiri uge bubu bwa Edwin Sifuna inkona mbicha ya ora ari ngabana wa bairo account emiru kireito murungi lakini inkona eze riboti ya kibiashara ya yes yegie misemano yao kire karatasi ne kama gwanza kulirikana na ndinat kiama kia arimo kia nat na ndini barombete rongiro TSC gutigira na ndini bagweka roaria na SRC rongiro rutagagira manto jagi michara nikenda arimo bakethara bakiongero allowance kana arimo bakethara bakiongero kabecha kao kire muchara jura bethagirwa bakiona ngwataniro ya NAT kana Kenya National Union of Teachers na ndini idhiritwe igepushi arimo bongero 60% salary increment 60% salary increment kiri mabango jirajo ario katika mwaka wa 2025 na 2029 CBA kana collective bargaining agreement irukono karona karatasi ne kauka mugwanza yes karatasi kauka mugwanza karatasi na kauka mugwanza na ndikulirekana arimo anene achiari na nkuruki Ngandians kuma naru eje turi nari skagite na gaka na idha kuma narua bakomba kwethira bagetetheria arito bangire 99 baraba kurikana ni arito 1.2 million bangire 99 kwethira bakithura karia iri bageta na mbere na kuithithia mbere ya batonya ngire 10 mwaka twitite kuna ndim kuthura kwa karia achiana baba bangire 99 barani 1.2 million kukamberia na arua araba kuga head teachers parents na guardians bakomba kuthura bakeo kanyaga gutetheria arito baba kuthura karia chiao karia tukiuga karia itandaktari kwa kwenda kwa mawakili kwa kwenda kwa alimu kwa kwenda kwa andiki banteto interview kwa bakomba kuthura bakenengero kanya ntukwe na arua kuthura bakithura karia chiao mbere batonya grade 10 mwaka twitite ikire mubango kana mutaratara jo moro jo kithomo jo CBC kuririkana kire kuthura karia hizi madhabu community service higechonko na Kiswahili ikethira chio compulsory ke kuthura karia na subject ira baketha bakithura madhabu kwena community service kuri na gechonko na nkuruki Kiswahili ikethira chio compulsory iyi ingibo bakathura ira bakwenda kulingana na mwana kira akonda kuthithia kana karia ira akonda kwethirwa akithithia kuna aru ira ritabo bangire 1.2 million bakanengero kanyaga kuthura subjects na nkuruki karia ira bakomba kuthura bakithithia mbere batonya grade 10 next year kumenya manto za nkuruki karatasi na kama gwanza kathitine ya the Daily Nation kana karatasi na the Daily Nation manto zau karatasi na 10 irukono rogi Ngugi wa Thiong'o bogete how Ngugi shaped UN's literature unit kurikanie kaire Ngugi wa Thiong'o ari umwe wa andiki bankatheti the Daily Nation kagite ne kau Ngugi wa Thiong'o na ari umwe wa andiki bankatheti the Daily Nation kagite ne kau ari mbeu mbithi mbere atonyera kuandika mauku kumenya kidogo ora shape literature kire University Nairobi ukona rogono ruru andiki na njara yenkuwe sana karatasi ne kau ge komi mbiche ya katuni ntukwe na arua tokere ikianga theti eto mbiche ya katuni ntukwe na arua
ni mbicha ekuonania arito bari kirachine actually te kirachine bari thomera ome ana baba bekirite ngui tambuki bari ritanira ome keba unyage churutu mutine batena ga kuria bagweta dhani chiri empty kira arito baba kando kuri na helicopter ire iguru gigutura mbecha helicopter izi yandiki economic empowerment itura mbecha anto bakyojaga Rutero rongia aritana baba kirachine bekirite ngui tambuku batena ga kuria aba gutega helicopter ire gutura mbecha na helicopter izi yandiki economic empowerment ontuga gambiche katuni ethagero iri yaku ya kwithuganiria na kumenya imbio yongwa emureketwe. Thank you so much. Twethere tugekagera tantantu kwa narua kire mantu jegi nkatheti chieto nkethira ngechokagera kire mubango ejo turinge ime twethere tukuthujaga na gutagera uria kiumia kithiritwo gikikara kire mantu jegi utongeria bwa mthiguru ya Kenya na nkurukio utongeria bwa county namba 12 ira ni county ya Meru. Gata kuraza nchokere tekere mubango cho turingeme.